دما خوش ببینید هجا ایرو 16 چله 2024 روزان روزا سهشنبه بویر و گشتن هری سرگی و هری باکش یک کدر کتن مجوار پیشکش بکن ل دست که چند سرنوچه ما ارتش دولت ترکیه آخر کرد 72 ساعت در باز بود ایرشی 8 ناوندان کرد. لهریما باکور و روشتات سوریه به مشغول چارکین کونی پاراستنه ولاتیان هلوستا خوال دشی قرکرنه نشاندان. جدن پارتی او کجده که اوروپای بوروش آوا بانگا خود درکتنه. لدشی حولیر ایریشا بموشکی پیک خاد جگلک ولاتان با ایرانی پیاما شرمزار کنی هات داین. بربینرین هجاف سرنوچین مبون او افنوچه دنافدنها برفرهیا بلتنا خادانی واره مجواره پیشکش بکن و چامیا یکمین جاره کدن تکلداری ایریشن قرکریان داگرکریا دولتا ترکیان لسر حرمیا کوم ج 12 چلیو اما پیرک دنیا نو آ ایریشا قرکریه لسر حرمی پیکت د وی ایریشا قرکریه دجیم ج سوتمنیه بگیره حتی ج آف كهرب الکتریک و هر وها پیدوین سرکین جیانی ناوندین خدمتگزاری بنا آرمانچا ایریشین قرکریان داگرکریا دولتا ترکیه بگوتن اکدن تنی دناو 72 ساعتین داز بویدم ارتش دولتا ترکیه قرکر ایریشی بیتری 8 ناوندان کریه. دولتا ترکا هوو به همو آواین ایریشان بخوازا گلین هرمی قربکه و بدکو چبر کرنه. جبیستوسی کانونا 2023 به ایریشن ندجی بنسازیا خلکن هرمی نهاتن راوستاندن. ایروژی ایریشن دولتا ترکا داگرکر و چتین وی هبون. ناوند راگهاندن یا مجلس لشکریا من بجیر راگهاند کو دولتا ترکا داگرکر و چتین وی گندن کانتونا من بجی توباران کرنه. د توباران ده گند فارات دندنیه امعدسه سیدا قرطویران یان لی و عریمه هاتن هدف کرنه. داگرکران ده بشف جیهامان گند توباران کربون. جبر بمب بارانا لدیجی چافکانین هرمی زرارکی مزن گیشت بنسازی و پرانیاوی ایدیج خدمت درکتن. بالفرین دولتا ترکا داگرکر 14 چلیه آشخانه گل خیرات الباشور نافچه عمود بمباران کرد. اف آشخانه لحرم دویمین آشخانه هرم ازنا و پیدوی آرزا کانتونا جزیره و بشکی کانتونا دیرا زوری پیدا کرد. لیجبر بمبارانا دولتا ترکا داگر کرد آشخانه واسطه افک باندور لحل براندنانان کرد. نتنی او هروها خلکن کانتونا جزیره به الکتریک آب و گاز هاتن هشتن. ده انجام ایریشن دولتا ترکا داگرکرین لسر بنسازی و سازین خدمت ده 2.5 میلیون شینین کانتونا جزیره به کهرباء جیران الکتریک آب گاز و مازوت هاتن هشتن. دربار ایریشاندن ناوندارا گاندنی یا هزین آسایشا با کروشلات سوریه دا خویانک دا. ناونده گوت بمبردومان و هدف گرتنا سیستماتیک داگرکریا ترکیه لسر ناوندن خدمتگزاری و جیانی دوامه. دوه بشف ارتشا ترکا داگرکر به بالافرین شر جارکی دن منشآت گاز و الکتریکی سویدیه بزیدتری ده روکتان کره هدف و منشآت به تمامی جکار درکت. ناوند دیار کر کو ارتشا ترکا داگرکر به دهان گندن سویلان ین من بجو کوبانی جی توباران کرنه. تنی ده هفته و 2 ساعتان ده دولتا ترکا داگرکر 8 ناوند بمبا و توباران کرنه. ده ایریشان ده 7 ولاتی بریندار بون بنسازی هرمی سازین خدمت گذاری جی خدمتی درکتنه.
بله وکی هر نوچامیا در بازبوی ده جی یک ناوندین کو بنا آرمانجا ایریشن قرکنین داگرکری دولت ترکیه جی ناوندا غاز و الکتریک یا لسویدی بو کو شویدن جارکدن بو آرمانجا ایریشا بالافرین دولت ترکیه داگرکر حتی کو ناوند هاتا کنترل کردن سوتمنیا کل ناوند درکتی دمک دریش در بازبو سرویه که جی و جاری نوچگانم جوانا جمعه برای خود استاسیون روشال استاسیون جنیز و شوپانت او لسرویه که جیم جوانا راپورا که طایبت آمده کریه املی تماشا بکن. اف استاسیون سوئدیه یکو مزنترین استاسیون غاز و کهربیه دکوه 25 کیلومتریان باشوری باجار دیرکه ده. دو بشنوی سرکان کو غاز و کهربیه اف در طایبتی جی جه کهربیه بینرین هیجا دوه درنگی شبی 5 خط سرکه کلوه داره کهرباء داهری ما باکور و روشلات سوری بگشتی هر 5 خط نوی سرکه جالیه بالافرین شرن داگرکریا ترکیه و بمباران بون ده انجام ده نها هری ما باکور روشلات سوری به کهرباء مایا ده 2022 انده و ده 2023 و وای ده 2024 انده جی جارکدن داگرکریا ترکیه استاسیون اکو مزنترین و گرنگترین استاسیون لهریم باکور روشلات سوری بمباران دیکه دوان ایریشن خود راست راست شافکانی جیانه بنسازی و دورین کو دکوین خدمتا وی گلیده بمباران دیکه اف بشا دویمین یا استاسیون سوئدیه کو بشا غازه تایبت هند بینن داگرکریا ترکیه لوی داره سه تانگن غازه ین سرکه کو غازه ددن هریم باکور روشلات سوری بگشتی او بمباران کردن به بالافرین شهر لکلکوه تایبت جی تانگن سولویت کو ماده که وکه بنزینه هر دو تانگ جی جالی داگرکریا ترکیه و هاتن بمباران کردن ایدی ده انجام ده اف استاسیون غازه جی جسادی صد جی خدمت درکتی و ایدی غاز لحریم باکور روزلات سوری نما پیدا به بلش بوار گرتنا آگاهین هند برفرهترین دکلداری دنوا روشه ده ایلیشن کوپیک خاطر روشن ها یا لحرمی بچاوی او بطایبتی جل نوا باشر قامش دوان کلیان در روش بچاوی می یکسر بری خوب دین قامش اول قامش دوجین و چگانه من راپرین علی لپیشامه راپرین شواته خوش بم شباش بله راپرین ها نوچین که حتی همه بینرین خورا پارو کردن نوع نوچاتش درزیده یمی پارو بکنده لی ام بحثا ایلیشه که برفره یا قرکریا داگرکریا دولت ترکیه سر هرمی دکن ناوندین خدمت گزاری بنسازی هرمی زیانه که زیده لی درکتیه نها دوان کلیان ده بطایبتی گلو لف او تفیاره که بالافرین دولت ترکیه داگرکر لسر بطایبت قامش دو هیا یانا و لعالیه کردن مگود گلک ناوندین خدمت گزاری بنا آرمانجا ایلیشن قرکریا داگرکریا دولت ترک گلو وی که حتی نها زیانه که بچه آوی آنیا او باندوره که بچه آوی لجیان روشانه یا ولاتیان کریه بله هر چندین دناوا روژه ده ایریشن دجوارین قرکرنین داگرکریا ترک لسر هرم ایرو روژ بک نهات بنجی لأما انجامین ایریشن کو دناوا سه روژان دال بی خواهشتنا زیانن گلکی مزن و بقاسی ده روژن پیش ده انجامین وهین بهتر زلاتر دیار ببن دناوا هما بجا هفته و 10 ساعتان ده حیشته ناوند بناسازی هرمه چافکانین جیانه و خدمتی هاتنا ارمانج گرتن کو هر زیده جیجه چافکانین جیانه استاسیون کهربه استاسیون پتروله و دورین کو راست چافکانیا جیانی ولاتیانا هاتنا ارمانج گرتن دناوا وان ایریشن قرکرنه یاکو جز سيزدي تشلدا وحتى دنافا فان دروجان ده هالبد وكما قلتي بقاسي حفت ستاسيون كهرباء هاتن ارمانج قرتن 6 ستاسيون بترول سر استا هرمي وهروكي قالك نافندن وكارغه وجهن طيبتين ولاتيان هاتن ارمانج قرتن جلو رسر درنها دنوچا درباس بويدا جي هندك داتاي هاتنا بپارواكرن ببينن را المساله نتن ايريشك بيك هاتو چو درباس بو انجام في ايريشي براسجي اگر مروف ددمن پیشتا بين زمان براستيجي قرقرنك مروفيل سر هرمي تيا بيك انين جاليه داگركريا تركي و چمكي براستيجي جدرن سركه ين چافكانين جيانه بالتمامي
هاتنا ويران كرن اف نجارا يكمين بو جد 2022 دا قالك دفر هاتنا بومبا باران كرن لافجار جارا كو ام بيجن مروفت كره بناف بك بفي اوي كو راستجي هندك دفرج خدمات دركتنا منا كويجي ما قلت دنافا تشندرو جاندا ستاسيونا سويديه كو او ستاسيونا جدرا سركه يا چافكانيا كهرباء لسر هرمي كهرباء غازي يا سركه تكانه ويكانه وسركه كو او چافكانيا سركه بو يعني بالتمامي هاتيا ويران كرن جلورا ستاسيون السويدية كو روجنا بقاسي 16000 توربين غازا اير بي جي امالان هلد براند نها بتمامي هاتيا راوستاندنش خدمات دركتي ويران بويا ستاسيون السويدية كو روجنا هما بيجا 130 ميجا وايت كهرباء هلد براند اصلا هرما جريجبو 2 مليون ونيف ولاتي كهرباء ددا هما بيجا بتمامي هاتيا راوستاندن بيفا غريدايش خو بين ستاسيون كهربائيين دن هاتن بومبا باران كرن ستاسيون دربيسية ي عمودي قامشلو يتربسبيه عين عيسى كوباني وهروكي ويجي سويدي وكما قلتي دانجما فان بومباباران لسر جدن سركا ين كهرباجي نهام روفت كلا بيجاكو 2 مليون ونيف ولاتي لا لسر اصلا كانتونا قامشلو هما بيجا بكهرباء مانا بطبيعتي لقامشلو اسكارم فيجي بيجن باندورا في نباينا كهرباجي لسر افي هاتيا كرن چمكي نها لقامشلو سي ستاسيون افي خدمته دابون بري افي ريش بيكورن ستاسيون هليليه ستاسيون عويجة وستاسيون جغجة نها چمكي كهرباء قلكي كيم يعني ترانسين كهرباء تضاين تك ستاسيون هليلية خدمته دو هما بيجا صديحة يشتي افي ددا سر تاخن قامشلو بيتري 36 تاخن قامشلو نها تك ستاسيون كي افا خود كرن يعني هم كهرباء هم اف هما بيجا يعني بجمانكي قلكي كم دفي اليدا يعني الرادار دبيجن يعني الجوري درفتن خال الجوري امكان دستجي هول ددن اف كهرباء كو او غازا كو بيدا دكن لسر هم نخش خانيان بلا بكن هم فرنان بلا بكن هم جي ترانسين كهرباء كو كين بجي عندك كهرباء ورا داين دا اف لسر ولاتيان ورا بلا فكرن لاما هولدان ريفيبريد في اليدا هنا لحياه كنجي ندياره چمكي الجور درفت اخوا ريفيبريج سفر برا ريفيبريج دتفكر دايا لسر عرضي افيليشن قركرني انجام قالك ببلاطه كامروفي بخورا انيا نتني يعني ستاسيونك هذا باران كرنو تشو دمن بيج دج خو انجام فيكي بالتمامي ورن اشكال كرن چمكي اگر ايرو 130 ميجا وايت تام نها تداين جبوك حمي ستاسيون ترانسين كهرباء دي اف كهرباء جي افين دي اف كهرباء فرن شغلن دي اف كهرباء نتش سر نخش خانيان يعني دحمي اليان دا باندورين جياني هنا البت لسر عرضي جي في اكي يعني كتير فرقه في اكي جلورا نها ام دبينن دنافا فان كان روجان دا لقال ايرشن عزمانيين دا غير كريا ترك قال جل قادام بو هل وسط اخو بياما اخو جارك دن باويكي برزلالو خرتو اشكركر هو او دنافا حمشرتو مرجن جيانه دا بخاك اخو غريداينا وسوزا برخدان وتيكوشين دان بله رابرنا لینو چگرامج قامش تو رابرنج برکوتا که همه وکو خلاکن زنجیر به هفر پارو دکیج برویک من قد نکر و پرتش نکر اوج با اولکاری جز نخوازم دیده و ساعت لسر اکرانم بهرم اد بجم شفا خوش باش خود بلتنا داویا روشده مجاره کردن حول بدین تکیلداری رفش داوی و جاره کردن بجدار بکن لین هاد بجمش با خبات خوش به سرکفتن و هاش خو هبن بله بینرین هجه حوالا نچگانم راپرین علی جباشری قامشتو بجداری بلتنی بو و رفش داوی یا باشری قامشتو پاروکیش خدما راپرین آگاهی دان جیل پشت راپرین دیمنی رجبونا نه دوان کلیان دش بر ایریشن قرکرین داجرکریا دولتا ترکیه لسر ناوندین خدمت گزارین کو پیک خاطن او ناوندین الکتریکین کو بنا آرمانجا ایریشن قرکر اوج خدمت درکتی طالبونا که چوال نوا باشری قامش ده بو او یک جوینه که با اوای که زلال یا پشت راپرین خویا دکر لی هر دناوا روشدن و جویه که دوام بتین کو دناوا روشده شی وجاریم حوالا من راپرین بری خدابو یک ج استاسیون سرکی ینکو ده هلبراندنا ده هلبراندنا سوتمنی ده ج استاسیونا طفل یاکو لحریم کوچراتان یا دیرکی کو سوتمنی پارزون کرنه پیکتانی اف استاسیون جی بو آرمانجا ایریشن قرکر ین داجرکریا دولتا ترکیه لی نبونا وش خدمتی یا وی استاسیونی باندوره که بچه آوایی پیک بینه او روشا داویا الاستاسیونی بچه آوایی اوجیم نچگهانا من راپرین علی
و بسام خلف اولی مینو چگهان لستاسیون با آوا که برفره لکولین کرنه و راپورک آماده کرنه ام لی تماشا بکن. داگرکریا ترک شوا چارده چله اف دفر به 10 جاران بمباران کر. دنجام وی بمباران ده وکه دیمن دجی خویایه 16 مصفاین کو لوی حقلی لوی دفره به تمامی هاتنا ویران کرن لالیه کی دنجی خزانن مازوتا خام کو پشتی تی صافی کرن خزانن بنزین غازه به تمامی هاتنا ویران کرن. زرار مزن لناوندا طفلة یا صافی کرنا صوت منیه لکوچراتا دیری که بونه چمکی اوجی بو آرمانجا بومبین بالافرین دولتا ترک 16 مصفاین لفر توویران بونه هر مصفایه که 7,000 لتر صوت منیه خام هلتانی و تجبر ایریشه 1,120,000 لتر صوت منی بین رخجو دبویا نفتی سرکه لفی خاله دبوين مازوت غاز وبنزينة تفي فلتر مازوتي وسي ترانسين كهرباء بالتمامي ويرانبون بفي عواي مازوت وكهرباء لسرنه باجار 2,232 قندان قطبو غازا اير بي جي امالانجي نماتي بهيدا كرن لگوری برپرسان جسدی نوت جوی مصفای زیان دیتیه و چاکرن آویجی در فتن گل لکی مزند خوازه. بشتی مصفای عوده طفله تکانه مصفای الهرم دخبتی. لبی مصفای روزانه 600 حتی 7,000 لتر مازوت 10,000 لتر بنزین و 100,000 لتر غاز دهاته البراندن. مصفای جبو کانتونا جزیره 120 ميجاوات كهرباء جي پیدا دکر لی پشتی بمبا بارانه 1 ميجاوات جي نمانده ده. بله افروشا لسر روی عردی بکو دایرکری دولتا ترکیه به ایرشیان خو چاب نسازین لحرمی کریا آرمانج زیان لحرمی بویا لیل همبری ویه که هلوستا خلکی لحرم باکور و روشتات سوریه جیم ایدی باوه که زلال لبرچاوه دو جیم بمشو چراکیان خلکی لحرم باکور روشتات سوریه داکت مقادان لی ایرو جیم هر ده همان چارچوبه ده لگلک باجاران مشهاتن لدار خستن و لگلک نافچه و حرمین دن جی چراکیان جور به جور هاتن لدار خستن ده مشین کو پیک هاتن ده بطایبت مشین لکانتونا جزیر افراطی هاتن لدار خستن ده به یک گوتنه خلک پیام خواه زلال دا و گوت و لدیجی وان ایریشین قرکر یا دایر کر یا دولتا ترکیه دست جخاکا خواه برندن. بوان چالاکی و پیامان خلک هرمه برتک و نرازی بونین خواه لدجی ایریشین دولتا ترکا داگرکر نیشاندان خلکین تلکوچر لدجی ایریشان مشیان. هر سال تلحمیسه نکیمی آتلکوچره بو. خلکین تلحمیسه اشکره کرن کو اول همبری حموها في پیمان کرومت و ناسنامه وان دگه ارمانج لبرخوا بدن. بالروح بالدم نفديك عجلا. اف درجی شدادیه خلک شدادی اشکره کرن کو اول رخ قصده برسوا گونجاو بدن داگر کران خلک عینه سایجی لدجی ایریشان لقادان بون. هروها لدجی ایریشان چالاکیین کونی پاراستنا دسکتی آنجی هاتم ودان شنی نافچه اگرگه لگه لبن کونی پاراستنی کن شهيد ريبري تكوشينا منا ساغن قلما يعني ديروكي دجي هل تشت
Di Bingon de endamê Meclisa Malbatên Şehîdan Agirkê Lege Mihemed Cemîl jî got em teslîm nabin serkeftin dê para me be. Bi heman daxwazî xelkê Çilaaxa Komvedan xelkê Çilaaxa polîtîka dewleta Tirk dagirkeriya qirkirin û tunekirinê şermezar kir. Li navçeya Tirbespiyê jî çalakiyek li ber avahiya şaredariya gela navçeyê hat eldarxistin. Xelkên Tirbespiyê berxwedana gerîla li dijî dagirkeran silav kirin. Li navçeya Amûdê jî gon li qada jina azad hat vedan. Endamê Yekîtiya Rewşenbîran a Kantona Cizîrê Beşîr Melenewaf li dijî êrîşan banga hevgirtin, berxwedanê û parastina destkeftiyên şoreşê kir. و هناكي ام وان چند سالا جي ام بتعمى آزادي حسيانن جاي كو ام في چه جهاني في تعمهاني بدن حمو در دور دوستو مروفين خواه كو امان داخلين وان قادا ما اف كلك بقودي خود كرتن مطلقا و دكتاتور ورن روخاندن بمينن دو خشيد وكما قلتيد جبو إيريشين قركرين داجركريا دولتا تركيا و چاركين لدجي وان لجل كريما في جالكي چاركين جور بجور هاتنا لدار خصن كو يك جوان چاركيان جي چاركي كوني باراستنا دسكفتيان كو لچار باجرين هما كانتونا جزري هاتنا دس بكرن يك جوان چاركيان لباجر قامش دو هاتيا لدار خصن د چاركيا لباجر قامش دو كوني باراستنا هاتيا لدار خصن ده هاته گوتن ام دکاریم به هر تشت جیان بکن لی به آخ و به ولات جیان نابه نوچه گالما جودیم ج باشار قامش تو رادیگینه دناو هفته و 2 ساعتين درباس بويدا دولة ترك آداگر كر حيشتي دفر لهرمي بومب باران كر ستاسيون غاز الكتريك آف و ناوندن خدمت گزارية لدجيوان إيرشان خلقن هريما باكور روشلاتي سوري روجانه لقادانن إيروجي 16 چليه لچار باجارين كانتونا جزيره كوني پارستن هاتن وگرتن لقامشلو عموده گرکلگه و دیرکه چالاکین کون دست بیکر خلقن هريما بگوتنا تشتا گرنگ پارستن و ماينا لسر آخيه پیامن خورتان برا الإخي برا الكهرباء برا الآب برا البترول الكود وخازر الإخي برا الإخي هم كانن بواقع زي شيان بكن إيرو دوردا بس أما إيرو أمبير ومات وبكرامات نكارن شيان بكن وردغان كان زانه إرادة منطقة كرد حتى كيش درجة هم تجاري هم كيمايا ناكشنن هم تجاري نادرسن وردغان إيرو ندعوا روجاواتني دكي ایرو دعوا دولت کو عثمانیت کے دعوا سلیمانیت کے دعوا کرکوکیت کے دعوا شنگالیت کے چالاکی القامشلو بدروشما گلن سوری داگرکریا عثمانیان قبول ناکه هات دست بیکرن جساعت سبهی و بسدان خلکن قامشلو سازی و ریخستنان بری خدانا کونی چالاکیه ده چالاکیه ده لسرناوی پیده تفدمه کنگراستار و مجلس مالباتن شهیدان اخافتن هاتن کرن الإيريش نخوازكو ربابن يخواسر بالبيواجوية السياسية يا سوريا نودا تشيكري شبالكو أقول هيز أقول قوات بيما تجار زريني بشاكري خلکن هریم دسکفتین شهیدین خواه و شورش روش آوا ببر خدانا لقادان بپاریزن بگوتنا ام دکارن به هر تشت بمینن لی نکارن به ولات بمینن برسوا هری خورد لدجی داگر کریه ددن اردوغان چقاس هجومی ما بکه او قاسیم خورد بن او قاسیم هفدود گرن او قاسیم به هر خواب گریدای دمینن او قاسیم به شهید خواب گریدای دمینن چقاس دام بود تو بالمخه امه به کهربا بن امه به آب بن امه به نام بن امه خوالات خواب خون امه به سرکفن اردوغان چبک چنکه داوی سرکفتن امه اردوغان پیمان امه چواکی دترسه شباولا هجومی مدکه چالاکیا کو جوه سبهیدا دست بیکریه ساعت سسیان بدا خویانیه که بداوی بو
نتنی لباشری قامشتو لگلک باشرین دنجی داخلی او پیام هنکو تبیوی جی لباشری قامشتو سوسی پارتیین سیاسیین لباکور روشتات سوریه اما بیشه پرانیا پارتیین سیاسی ین لباکور روشتات سوریه به داخلی که هفبش ایریشی داگیرکری دولت ترکیه لسر حریم شرمزار کرن لعالیه کردن جی گلک چالاکی او داخلانی هاتن داین او همان پیام هات دوباره کرن. لسرانسری باکور روشلات سوریه لدجی ایریشن ویرانکرنیان لسر حریمتین کرن گل قادانن. به ارمانجه 33 پارتیان سیاسیان لحرمه تکلداری ایریشن دولت ترک داخیانی اگدان او ها گوتن. دولت ترکیه اشکره و لبرچاوین تواهی جیهانی ناوندن خدمتگزاری و بنسازیه دکه ارمانج. ام بانگ لگل خودکن کل دجی وان ایریشان هفگرتی بن و ریل داگرکریه کنو بگرن. یکی دیا کتکارین حسه کجی داخیانی اگدا و گوت. لهمبر وان ایریشان و حمو پلانین قریش امی بسکنن و ریندن پیک آنینا خیال عثمانیانو. على منشآتنا الخدمية والمدنية وكما ندين الصمت الدولي حيال ذلك في كادروين بيجيشكي لعفرين وشهبا يجي وها آنين زمان ام وقت پسپارم بشا تندرستی وان ایریشان وان ایریشن هوانا اول دیجی نرخ او رگازن اخلاقی بتوندی شرمزار دکن سازیین جواکی ان حلب جی دیار کرن کو ترکیه ارماج دکه خلک هرم بدا کوچبر کرن و داگرکریه کنو پیک بینه على اقليم شمال وشرق سوريا من خلال استهداف القاطنين فيها لتاخين شيخ مقصود واشرفي يجي مجلس تندرستيه داخياني يقدا وايريشن هوفانا شرمزار كر الفاشي التركي والمتكررة في هذه الفترة على اقليم شمال وشرق يكيتيا جود كارين رقا يجي وهاغوت اف ايريش باندوريا ويلا حمو قادن جياني هي وتركيا بزانبون وهادكه ومنظمات البيئة ومنظمات المعنية بالغطاء النباتي والرفق بالحياة هروها کوردیناسیونا پارتیان سیاسی لرقا يجي ايريش بداخویانیه که شرمزار کرو وها آنی زمان ترکیه دخوازه داعش جنوب زندی بکه و آرامی الهرمه تک ببه الاعتداءات حتى بلغ ذروة اعلان الحرب الشاملة حيث مجلس مالبات شهيدان أطبقا يجي بياما بلند كرنا أسطاتي كوشيني لهمبر ايريشان دا سياستها الوحشية المتكررة تستمر في مسعى لمن بجاجي بهمان ارمانجي سازيان جواكا سيفيل ومجلس مالبات شهيدان داخوياني دان وبتندي ايريش شرمزار كرن الدماء منذ مئات السنين ما يقوم به دولة الاحتلال التركي لداخوياني عند هات قوتن امي دسكتين شورش اخوه جهر جورا ايريشان بباريزن هر پشتی وان ایریشین داگرکری دولت ترکیه و جاری لف او تفگرا چتین داعش جی یا شانانوی زیده بویه هر دوان کلیان دست ایرو ساعتین صبح لدجی گرتگاه صناعی باجری حسکیا چتین داعشی ایریشک به مشکان پیک هاتن پشتی وی ایریشه و جاری چتین داعشی ین لگرتگی هولدان براون. هیزین سوریه دموکراتیک قصدی دیار کرن که ایریش لسر بشا اجبال الخلافه یا گرتیگین چتین داعشی پیک هاتی او دنجاما هجماره که چتین به سویکی بریندار بو. قصدی دازانین که به وی ایدشیره به دهان چتین داعشی هولدان برون لیجبر تفدیرین اولهیه ین قصدی او آسایشی اف هولدان هاتنه پوش کرن. ریوه بری ناوان در راگاندنی یا قصدی فرهاد شامیشی تکیلداری بویری آگاهی دا تلویزیون مرونهی تیویم. چند روش هلبت ام راستي وان هولدانتين هم ل حبس الصناعة چتين داعشة هلبت هولداني وان تفجريني هبو دهمان دميده لقامبا هولي ام زانن هجماري كي مزن ج مالبات چتين داعشة تبتيجي جنين داعشي دما بوري در تبتيجي دو ايريشي ديوارين قامبا هولي كربون هولداني وان يربيتشي بولي هلبت اب هولداني وان تبتيجي ايرو هولدانا چتين داعشي يربيج حبس الصناعة بدستوردان حزب سوريا الديمقراطية كوجبر تدبير ما أولهية بحزب هم حزب ما حزب سوريا الديمقراطية كوجمي حزب أولكاري هم درين هولدانا چتين داعش تكشو نها دوه هرم تهلبت هولدانا داعش بردوام دك چتين و دنابا تفجر دم تبت اجدهنك مهجع هذا لهلبت حزب ما وحزب أولكاري هم درين شياره همو هولدان داعش و تكبش هرم حمید نوا تبلیغی داده دنوا شر و پپچونا داده پیوست هلبت امجی هزن لشکری و جوات آمه به هبره اموان دستکفتی خواب پاریزن و
herêmê xwe nekin pariyekê hesan dide vê dagirkeriye û çeteyên wê de. خلک کوبانی به مراسم که گرسی جنازه شروان قصدی دلسوز دیرمن اوغار کرن. شروان قصدی دلسوز دیرمن پازدی 2024 دمال سر ارکا خبو شهید بوم. شینیم باجری کوبانیش بو اوغار کرنا جنازه شهید دلسوز لگورستان شهید دیجله کمبون. هفسر و کادستیاری و بریا حریمیا کانتونا فراتی فلک یوسف آخوی او فداکاریا شینین هرمی دو اخرى پاراستنا هبون اولهی او استقرارا لهرمین خود اسلاف کرد. فلک سوزدا کوتی کوشینا لهمبری ایریشین دولتا ترکیه مزن بکن او دما تیکوشین او برخدانیه. بناوی مالباتا شهید جی هلال علی سوزدا کوتی کوشینی دوام بکن حتی کو آرمانجن شهیدان پیک بین. پشتره وثیقه شهادتی هاتا خوندن او رادستی مالباتی هاتا کرن. بلی پشتوانین جبو خلک روجاوی کردستان و شرمزار کردن ایریشین داگیرکری دولت ترکیه و جاریم لدر و جی زیادتر دبن پارتیا دم پارتی هفسروکا گشتیا دم پارتی طولای حاتم الله ل پایتخت ترکیه انقره دکوما مجلسیا پارتیا خود بالکشاند لسر ایریشین قرکرین داگیرکری دولت ترک لسر حریم اوگوت جارک دن دولت داگیرکر لروش آوام ایریشین قرکرنی پیکتنه هم وقتی ویکی و جاریم کجا که اوروپا جی به داخلینی که بانک لگل کرد او دوستن خو ین لدروی ولات کرن کو جبو روش آوا و پشتوانیاوی داکمان قادان. Karakterini anlatmaya çalıştık. Hevseroka giştiya Partiya Demokrasi ve Keviya Gelan Dem Parti Tulay Hatim Oğulları Dicivina Koma Partiya Xoyal Meclisa Türkiye'de mejarend rojeveden nırxan. Ve yoksul ailelerin çocuklarının askerlik yaptığını ve ölüm haberlerini... Tulay Hatim Oğulları işaret bir erişin qirker yen ser rojava tene kirin kir u hep tiştani zaman. Carek edin dest bir bombekirna rojava kirin. Sivil tene kuştin. Santralin elektriki, depoyin zat u nekhoşxane قادن جیان این سپیلان تینه بومبه کرن وکه دم partiyem dibêjin evriya kuhunti de dimeşin renine. Açıklandıktan 10 gün sonra değerli arkadaşlar. Tulay Hatim Oğulları balkışan de ser rola reber o calan yaş bo çareseriye u got brez o calan dema ku hertim axfi evyek ani bu zaman. Firsende bidin min emi karbin de nava hafteyekê de dawil pêvajoya şer bînin û ser aştiyê baxfin. Derfetên vê yekê dikarin bêne afirandin. Kongreya Civakên Demokratik ên Kurdistanî li Ewropayê jî li dijî êrişên qirkirinê dewleta Tirk ên ser Bakur Jilatê Sûriyê daxuyanî da. Kecedeke Ewropa diyar kir, dewleta Tirk a ku li herêma Kurdistanê şer ferz dike, bi komkujiyan dixwaze qirkirinê pêk bîne, ji xwînê têr nabe, got hemî destketên gelê Kurd dike armanca êrişan. Kecedeke Ewropa Bank Kurdistanî li Ewropayê, Avustralya û Kanadayê kir ku ji bo hembêzkirina rojavaya ku fikrên azadiya rêber a polê hatine çandin, bibin xwedî helwest û dakevin qadan. اندام کمیته ناوندی PKK هلین امود جی گوت ل روشاوا ل دجی مروان سوشته کرن سوجین هوان دولت ترکیه ه او پرساوی که جدی که گلم اف ولات ناونته اف ایریشن قرکرین داگرکری دولت ترکیه او سوجی کو پکتنه گلو نابینن Tarihi İmralı direnişini bir kez daha selamlıyorum. Endama komiteya navendiya PKK Helin Umut beştari bernameyeke taybet a televizyona medya haberi bu o mijarên rojevê de nirxandin kir. Görkemli bir kampanyayla giriş yapmış oldu. Helin Umut destpêka xaftina xwe de berxwedana İmraliyê ya dîrokî silav kir û balkişan ser pêngava cîhanî ya ji bo azadiya rêbera po got. Bi kampanyeke biheybet a ji bo azadiya rêbera po û çareseriya piskirêka Kurd me dest bi salan û kir. Lewma dikarin bipêjin ku çalakiyên ji bo azadiya fîzîkiya rêbera po sistema qirkirinê ya İmraliyê hatiye xtimandin. Yani
Şu anda Hêlîn ümit anî ziman ku yê rojeva Tirkiye diyar dike şer û wiha nirxandin kir. Ev yek ne tenê rojeva îro ye. Nêzî 10 salin em di nava şerekî gelekî giran de ne. Ev der Kurdistanê tu tê xaka Kurdistanê dagir dike wê Kurd jî xaka xwe biparêze. Ji ber vê yekê artêşa Tirk mehkûmî têkçûyînê ye. bu soruyu herkese soruyorum yani. Biz bunu buradan Hêlîn Ümit Balkişan ser êrişên dewleta Tirkiyên li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê û got dewleta Tirk li Rojava Sûcê şer dike, li pêş çavê cîhanê Sûcê şer dike. Eger cihekî bi navê Laheyê hebe, eger li vir dadgehekê şer hebe, eger dadgeha navneteweyî hebe, divê bikeve nava liv û tevgerêm. yani vergi veriyor. Yani maaşından her gün Hêlîn Ümit di devama nirxandinê xwe de behsa rejîma Beşar Esad jî kir û got Türkiye derbasî nava Sûriyê bûye dagir kiriye. Gelê xwe cihiyê vê coğrafyayê yanî gelê Kurd ji cih û warê xwe kiriye. Li şûna wan jî çeteyên Daişê bicih kiriye. Hîn jî parastina biratiya Misliman dike. Weke rêveberê Daişê û rêveberê Hemasê tev digere. Gelo yên ku siyaseta cîhanê dimeşînin vê nabînin, ez vê pirsê li her kesî dikim. gerçekten bir mekanizma olsa. Endama Komîteya Navendiya PKK Hêlîn Ümit di daviya nirxandinê xwe de got ev coğrafya bêxwedînî ne, Rojavayê Kurdistanê ya Kurdan e, coğrafya Kurdan e. Li vê derê Sûcê li dijî mirovahiyê tê kirin, Sûcê qirkirinê tê kirin. Koçberkirina mirovan ji cih û warê xwe eger li xesayê Sûcekî li dijî mirovahiyê be, li Efrîn, Serê Kanî û Girê Spî jî Sûcekî li dijî mirovahiyê ye. Li dijî êrişên qirkeriyên dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser xaka Kurdistanê bersiva herî tund û ya herî hêjayê rûmetê mirov dikare bêje bersiva ku gerilên azadiya Kurdistanê li herîmên parastinê yên medyayê li dijî artêşa dewleta Tirkiye qirker pêk tênin. Her de vê çarçoveyê de 22 Kanûna 2023 di çarçoveya operasyoneke şoreşgeriya li Xakurkê de careke din gerilên azadiyê derbek xurt li dagirkeriya dewleta Tirkiye xistibûn di encama operasyonê de 27 leşkerên dewleta Tirkiye dagirker hatibûn kuştin her çi qasî hewl daveyeke ve şêre jî lê gerîla TV her dema derbas dibe dîmenên van çalakiyan yek bêk bi raya giştî re parve dike ji ber wê yekê jî di çalakiya ku di 22 kanûnê pêk hatî de jî me got 27 leşkerên dagirkeriya hatibûn kuştin û li وقتی وی گلکچک و جبلخانین داگرکریا دولت ترکیه جی اجالیه گریلا و هاتبون بدستخستن دزانی بون بسر هنگ بخار آنی بون او ین کمانه جی همو پوچ کربون جبرویه که مجبوین و چه گوت اف دیمنین کو گریلا تیوی وشاندنه دیمنین کو شف رژیم ترکیه رجب طیب اردوغان هاردکنه ام جوکی گیلان هزن هپگی و یه جستاره دا alana Xakurkê da me jî dest bi hemlê kir wekî zanîn bistudiyê qanûnê ser navê fermandarê me mezin fermandarê me nemir Şehîd Ehmed Rûbar me dest bi hemla xwe kir bi ser navê Heval Ehmed destpêkirina vî hemla me serçûndina dijmin bi îradeyekî pir mezin bi ısrarekî pir mezin çêbû ki gerilen HPG û yê destarê teblîbûna me vê hemlê de di alana Xakurkê de taybet cî ku her dijmin dagir dikiriye û dixwaze dagir bike bi vê teblîbûna vê hemlê de me carekî dî ji dîsa dijmin re da îspatkirin ku rehetê di vî dijminin de vê axê de nîne. Yani pêşengtiyê wî ji bo me jî bû cesaretek û yani û her sukîna me li emberî dijmin daha zêtir bû awsa kir ku yani em bikaribin daha zêtir pêş da biçîn û yani em yani heyet wî jî li ser şopa van hevala yani em ê bimeşîn û tola wan rakîn. Dema ketina tepe de heval ketin nav tepe de me got zaten eskere heval nîvê tepe çûn piştî eskere berdan zaten nî ku me bûn piş kevre û piş bo mevziya de qîrevîra wa bû psîkolojiya wa xirab bûbûn heme gazît komtanî xwe dikirin heval diçûn ser wa jî hê qîrevîr yanî saxlam jî netkarîn sîleh bîle karbênin ji tir sade heme qîrevîra wa bû heval zaten diçûn ser wa
اوجي جزا كرن يعني حميجي كشتن گشتی دچالاکی ده یکو حوالا نت کریه 27 عسکر هاتن کشتن چکی عسکرانه یه مپتنه ملی پیاده تفینه یه ترکاب خانه عسکری باب خانه ده چکن یه مپتن اوجی بکسیه گواه اوجی زنجیره کو سر سینه اولا جی دوربینه وانه یه سر چکانه اوجی جارجو روانه بگشتی یه حوالا دست سر کرین او بون زاتن به درفتی حوالا گشتی تشت امها کرنش برای امکانه حوالا ام به باشور کردستان دوام بکن شویدن صوبه بازاران یه ایرانی ایرشی باجاری حولیر یه باشور کردستان کر ایرجیم به موشکی پیک خاد ده ایرشا کو پیک هاتی ده کارساز ناو ده 4 کس جیانا خواج دزدان هم وقتی ویه که جه ایرانی داخلینی دست پیک هات او گوت اف ایرشا کو ما پیک آنیش بو اول کاریم ولاتی ما پیک هاتیه هم وقتی ویه که جه ناونده که استخباراتی انگو ناونده که سیخوریم هاتی آرمانج کردن پشتی ایرشا کو پیک هاتی جه عراق هریم باشوری کردستان دولتین یک بوین آمریکا و فرانسه جه پیام او داخلینین شرمزار کرنی هات شویدن لدجی باجار هولیری باشور کردستان موشکان ایرشک پیکات لگوری نوچه روز نوسه ایرش لدجی نابچین پرزین بنسلاوا و بالافرگاه ناونتوی پیکاتنه هات راگهادن ده انجام ایرشی ده کارساز دکیج مالباتا بارزانی بناو پیشرو دیزایی کارساز عراقی بناو کرم میخائیل و دو کسی دن هاتنه کشتن و 6 کسی بریندار بونه هر واحت گوتن جبر ایرشی دری و پنجره این آواهی اندر دوریجی شکستنه سوپای پاسارین ایرانی بداخوانه که برپسیارا ایرشی گرته سرخوه لگوری آژانسا نوچانیا ایران ایرنای سوپاین پاسارین ایرانی بیلیارگاه سیخوران یال باشور کردستان بو مباران کرن دولت عراق دیدگاه خودمون رو اعلام کرد. وزارت کارین دربیا ایرانجی درباره ایرشی داخوانی دا دیار کرد کوان جبو پاراسنا اولهی ولات خو اف ایرش پیکانیه لگوری آژانسا نوچیان جهان عرب سوپای پاساران اوده که اپراسیون گریدای رخصنا استخبارات یا اسرائیل موساد هدف گرتیه آژانسا نوچیان ا تصمیم جی اداد که سوپاین پاساران اویرش وک برسداینا ایرشین داویین اسرائیل پیکانیه لالیدن لدجی ایرشین ایرانیین سر هولری برتکین تند هات نشاندان من اجل توحید جهود المعارضه سرکومار عراقی لطیف رشید درباره ایرشی داخوانی که نویسکی دا او ایرش شرمزار کر رشید ایرش وک بن پیکنا سروری عراقی بناف کر او دیار کر ایرشیم دوی رنگی دبن سردام خرابون اولهی و آرامیال ولات ما بعد سقوط الدكتاتوريه لطیف رشید دوبیجه پیوست پرسکرک نبلشکری لب دانستاندن بین چاره سرکرین ریوبریا باشوری کردستان جیب داخوانی که ایرش شرمزار کرد. داخوانی ده حتی گوتن هجتین سوپاین پاسدارانین ایرانی بیبنگه هن و حکومت عراق جهات خواستن که جبو اشکره کرنا راستی دست بلی کلینه بکه. وزارت کارین دربی امریکا جی ایرش سوپاین پاسداران ایرانی یال دجی هولیری شرمزار کرد. داخوانی ده حتی دیار کردن امریکا دجی ایرشین آرمانجا تکبرنا آرامیا عراقینه. La France est donc solidaire du peuple israélien face au terrorisme. وزارت کارین دربیا فرانسا جی ایرش شرمزار کرد. داخوانی ده حتی گوتن او ایرش بن پیکنا سروری عراقیه و هات خواستن ایرش بین راوستاندن. میسیون آلیکاریا نتوین یکویا عراق جی ایرش شرمزار کرد. داخوانی ده حتی دیار کردن ایرش بن پیکرنا یک پارتی خاک عراقیه. لباکوری کردستان چالکین جبو آزادیا فیزیکا ریبر آپ و پشتوانی جبو چالکین کو گروا برچبونی جالیه گرتین ج 2005 که پاشکه 27 مجدار ده دانا دست بکرن هر کو دچا برفرهتر دبه و جاری جاری کردن دایکین کو چاد چالکیا نوبت عدالت ته پیام خو با اوای که اشکر آن زمان حتی کو ریبر آپ با اوای که فیزیک آزاد نبه اول نوا ترکیه نه آرامی و نجی خوشی بکنه
خزمên girtiyan çalakiya nobeta edaletê ya di çarçoveya pêngava Abdullah Öcalan ra azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî dewam dikin. Nobeta li navçeya Sancaktepeya li Stenbolê bi serdana rêxistin û welatiyan dewam kir. Di çalakiyê de bang li herkesî hat kirin ku bi bin dengê girtiyan û ji pêvajoyê re aşîtiyê bêbînin. Nobet bi gerandina govend û gotina stranan bi coş bû. Gelek kes hatin çalakiya nobetê ya li Amedê jî çalakger û kesên serdana nobetê kirin gotin em aşîtiyê dixwazin divê Birêz Abdullah Öcalan azad bibe hemû girtî bên berdan. Bajarê Wanê jî ev 43 roj ji nobetê dikirin. Çalakî bi duruşmeya bijî Serok Apo û bi stranan dewam kir. Li Adanayê jî nobet bi serdana rêxistina Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan a navçeya Seyhanê dewam kir. Li çalakiyê de hate diyarkirin ku heta rêbera Apo azad nebe, lêkawûs û şer hebe. Li Mêrsînê jî ev demeke dirêje nobet didome. Dayîkên aşîtiyê û gel jî bo piştevaniyê serdana çalakiyê kirin. Çalakgeran daxwazên xwe anîn ziman û gotin. Evan em dixwazin vê tecrîta hineka ser serokê me rabe, ser girtiyê zîdanan rabe. Heta ku ev tecrît dewam bike em ê rûnên. Bajarê Amedê jî bi pêşengiya dayîkan di nobetê de ye. Dayîkên ku di nobeta edaletê de ne, pergala tecrîdê ya li îmraliyê şermezar kirin û xwestin ku tecrîd tavlêbêra kirin. بانقا ملحمي إنسانة هي جحف صالي حتى حفتي صالي برا ورن برا أمل دورا بي تجريدي خلق ببن أم بي تجريدي بشكنن أم سروكي هرکو خلکی Kurt li dijî van êrişên qirker dengê xwe bilind dikin û daxwaza azadî û aştiyê dikin. Vê carê jî rejima faşîst ya desthilatdar ya li Tirkiye AKP û MHP zextên li ser civakiyê zêdetir dikin û di vê çarçoveyê de careke din dest bi operasyonên qirkirina siyasî kirin hem li Bakurê Kurdistan û hem li nava Tirkiye jî bi encama serdegirtina malan de jî bi qasî 165 kes hatin bincav kirin. Dewleta Tirka dagirker li dijî gelê Kurd û hêzên demokrasiyê êrişên qirkirinê yên piralî roj bi roj zêde dikin. Îro di saetên serê sibê de polîsên dewleta Tirk li bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi ser gelek mala de girtin. Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamya êrişên qirkirinê li 28 bajaran pêk hatine. Hate ragihandin di encama êrişan de dayîkên aştiyê çalakvanên nobeta edaletê endamên Dem Partiyê, endamên komeleyên jinan jî di nav de bi giştî 165 kes hatin binçavkirin. Hat diyarkirin kesên ku hatine binçavkirin birine müdîriyeta polîsan yên li wan bajaran. Vezîrê Karê Hundir ê Dewleta Tirk alî yerlîkaya têkildarî operasyonên qirkirinê daxuyanî da û ragihand ku li 28 bajaran bi ser mala de hatiye girtin û 165 kes hatine binçavkirin. 13 mehê jî bi îdaya xebatên rêxistinê û astênkirina çavkaniyên finansê, polîsên Dewleta Tirk li 32 bajaran bi ser gelek mala de girtin di encama serdegirtinan de 113 kes hatin binçavkirin. Heman rojê serokê rejîma faşîst Erdogan kabîneya xwe ya şer kom kir û carek din biryara êrişên nû ên qirkirinê yên li dijî Bakur, Başûr Rojavayê Kurdistanê hate girtin. بله بینرین هجام لبرد گیشین داوی بولتنا خواه ساعت هفتان او دبیجین حتی نوچین داوی روژه ساعت 23 دمورن پیشیا و بمینن بناوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختوار بند.